chỉ bay thầm mi cần buộc châu à rồi bụi là cái hiểm phách thầy nan đủ sắc nó sáng bờ còn làn ngal bốc cái châu euro bầu rùa kia nó vàng lại tôn chậu mé cái vàng lệ inkhel mua nôm big đó nó vàng in tôn trùm châu euro lắm kan hồi lệ phốt ngay rỉ anh thil đắng lắm bấy say tu te khan min lo fresh thiam ram turin kan ngen châu nie kan video mà sa kha top main top chút maya zo na po kan don pha hi reng ani man ruwa kan la nei that ve lem lo wangin voi som chuang kan chiar nuwa kan thalak da pakhat alo korap hlau maya chu wang chu ni e in khar khip azonga adam kan hawanga kan video le kan o ten aron bar khai thut mai thei chu ni eng po ni se janin in khel tur te lam in bi chiang le phat mai teng miang dar kuale chan ve hian Netherlands le Czech Republic anin khel dona Netherlands si Frank de Boer en kol ani wangin mitam takin an ring zau tok lo rin lo tok lo chunga euro khel ni ma se an group match pathuma point mu thei om jong muin point kwa an mua group ma roi tu an ni lu mai ni kha kan hriat tel tru pakhat awma chu an group match jong kha Netherlands ko pui Amsterdam ma an khel veka zani nai ro chuan an tan per som pani na fans an tam to don big lo chan chu Budapest in khel tur an ni to miau awang ani Czech chanchin bular sport chuan sakai bak nei thin lungpu tin Memphis Depay chungchang hian ziaka Barcelona player thar hi Czech team hian chak an duani chuan an ven big atul don Depay hian goal ni akhung to assist voi ni nei to bok ani chuwang chuan Czech lar nung tan ngai tha thiang lawang zanina po hian 3-5 true formation mangin white horse nen an roin kople turangai ania an nung che hian goal thum khung to Wijnaldum arinom bok midfielder Frankie de Jong te ho an wangin an ni team hi malam a chuan ngai tuam an ni lo amaro chu Mathis Dilit adam to nu point an tlar nung hi team te zo ka ngai pon an la sunging fo maya chuwang chuan star tharapiang ti me wan soi Czech striker Patrick Schick engang takin nge hetlar nungi chhai buai don ti mu cha kom to hle mai euro sang ni palia khan Czech khi group stage sa sinian nu fual nuin Netherlands chu sithum sinin an le thal theya hei hi Czech chanchin bular sport chuan ala thei ngil lo chuwang chuan an chanchin buma tonga Dutch ho ne dan kan hria ti an zia kul mai ni atakram ro chu dang dai thunga khati la ya Czech team a khan player ro pui thiau mai Pavel Nedved Petr Cech Tomasz Rosicky Marek Jankulowski Vladimir Smisar Milan Baros le Ian Kolar te ho wanoma tuna Czech squad ta ero hi chuan star tian sai tur anom lo star tharapiang tia Patrick Schick an sai ba khi chu te chia ma han fak loi tur anom phri lo ani chuti rual chuan Czech tan hian boina tur pakhat alom cheu boka an left back Ian Boril chu hrema wangin Netherlands am chan ve thei don lowa ai o tur hian Hoffenheim defender Pavel Kadebarek emo Brescia defender Alex Mateu emo abesai Patrick Schick ming hi lamrik lo thei ani lo Czech Republic goal khung to pathum kha he Bayer Leverkusen striker khung vek hi nia chuwang chuan Netherlands lan hung tan ven big afuang Czech team hian 4-2-3-1 mangin tlar hnung ven an ngai poimo thina an chakna hnar ti thei bok an defensive midfielder pani hi
EPL lama po kan lo mel hriat to ten nia to mouse check apalen na le thiam na kan hria West defender Vladimir Sufal ming an lam ringun le bokang le Czech team hian group stage a goal ni chi an chua group stage match thum lega goal riat khung thei Netherlands nena inkhel tur hi a hmu nom don chuwang chuan mai phalchi ani lawang inkhel first 11 chang tur kan rin to ho te kan la ring dik zela a chan chu kan soi tongin he channel a hian mitrangkai tak pakhat om wang ani Netherlands tan hian Skeletenbach Dumfries Delete De Vril Brin Van Aanholt De Jong De Rawn Wijnaldum Depay le Malen te anin lan arin noma Czech Republic lama hian Vasilit Sofal Seluska Kalas Kaderbarek Saucek Holes Masapus Darida Zianko le Sik te anni ole khovel nga lel Belgium le Portugal in khel tur lam in hoi ve thung to teng Belgium hian gol khung thei bik Romelu Lukaku an kolawang le Portugal hian player ro pui bik Cristiano Ronaldo an kolawangin an in khel tur hian ngai ven na hlo lo thei lo ani Belgium in an group masabera an thiam pui pa Kevin De Bruyne an chor thei lo chungin har sat nan tok lo ti kan hria ni kha Romelu Lukaku an goal ni akhunga Thomas Muller an goal khat akhung boka Russia 3-0 in an sop thei tho ani kha Denmark nen anin khel trum ro kha chuan an tal boi hle farsa photo meu chuan sikhat an phur fel dera second half De Bruyne le Eden Hazard anon lu meu chuan engkim adang lam hal vekani kha Torgan Hazard le De Bruyne ten goal an khunga sinhi sikhatin anon le thal le ani kha an match pani chawan point mo wangin Belgium hian la 16 ain petling hala an match to bero Finland nen ain matron chum khan sinhi fain an chaka Finland keeper Lukas Hardikian an lama atilut pal lawa Lukaku an goal khat athun vele boka ne nan chang ani kha ole champion turin kai jinga tel phâk Portugal in an match masabera Hungary laka min somriat chung te meu goal an khung thei lawa an tal boi hle ani kha ma se minute li aliama minute somriat palina Rafael Guerrero an goal aron khung ta hlo maya Ronaldo an goal ni aron khung bel vele a sithum fain nena an chani kha an match ni nai ro chuan Germany laka sili sini tin an mual pho ti kan hriat vek kha hein khela hian Diego Jota an goal khung ba ka Ronaldo an goal khat akhung ve tho awangin record a hnai zel ma se record ringotin nom zia nei lo last 16 lu turin France laka point an mu nge ngaya hein khela hian penalty sai hlo tak pani kan mu ani kha Portugal tan Ronaldo an athuna France tan Benzema thun ve bok heti lai hian le lama Hungary in Germany chu sikhat fain an hne a Portugal hi mual pau takat la thei an lani in khela top meu chuan sini ve in pein in hne tok ve ni kha wa nei thlak takin Portugal hian pathumna ti thaji nga telin la 16 an lut thei ram Ronaldo hian penalty mangin record asiama ro pui mitam tak chu Ronaldo le Messi laka hian an hnial luai thina keini lam chuan in hnial boi lovin anni panin khel kan mutve thei hi kan wan nei em mu nom ti takaloin khel mai hi ha dam thlak kan ti ani Portugal hian match thum leka goal sari lai thun ma se goal nga zatan chua ani ti kan hriat thawme Manchester City champion puitu Ruben Dias point antlar hnung ati phui zo tlat lo antlar hnung pop phi
Ruben Diaz le veteran defender Pepe ai main mual sira Nelson Semedo le Rafael Guerrero te mo pu thei anni ma zawk ome City player tra jo Cancelo an ripui akai wangin Fernando Santosan Semedo thlakna tur player tra nei lowa United player Diego Dalot omma se rin akai phâk chi lo Guerrero thlakna tur ero chu Sporting Lisbon left back samhni pakhat mi Nuno Mendes anneya ani hi dam thato bok Portugal tlar hnung ti khong tura poimo taber chu Renato Sanchez ani ti kan hre thei ome League 1 na PSG ro rel na ti topa lil champion puitu midfielder hi French laka a khel that zia kha tu man kan hai lowang chuwang chuan zanina po ani hi poimo le don Portugal hian tlar hmalama Bernardo Silva Diego Jota Bruno Fernandes le Andre Silva te an kola a top kho ka ro chuan kumsam thum paruk ni to Ronaldo bok hi rin tlak le ṭhin Manchester United sandam tu Bruno Fernandes ro chuan an ramta na thiam na a thei ngil tadaya a tel loin an thazok ne Bruno Fernandes tel lo hian Portugal an thazok dai ni Belgium ma ero chuan Portugal tan player pakhat ringota in nga rem chang don lowa team pum puyan khel that trul don ani Belgium hian van duai ti point soi thei ome group ma hroi tu an ni wangin la 16 na champion lai Portugal an tum angai tatlat ani hi chuwang chuan champion an du ni chuan zanina hian an chak nge trul dona chu chuan zanin inkhel nga hlel omzia ti chiang hal ome player in thiam awangin match thum an khel to Roberto Martinez san an that dan berina player te alarem lowa Portugal nen an kher chuan an that dan berin rem thei tawng gol khung turin Lukaku chu lut tur chiang sang ngai ania ani thlop tur hian Kevin De Bruyne baka Hazard te unaw an lawm cheu bokani Portugal hi kumsang khajakwa samriat pakwa le sang khajakwa samko ka khan FIFA Youth Championship a zonin an championa chumi chuan Rui Costa João Pinto Paulo Sousa Costinha Ricardo Carvalho Luis Figo le Fernando Couto te telna team an nia he team a hian Ronaldo aron tel vele chia kumsang ni cho Portugal team kha rual khat thabik golden generation tin an soi thin rual khat thabik an ti te hian Euro sang hnia semi final an thleng thei hrama Euro sang ni palia final thleng ma se Khawl barak hain Greece anon champion an tla thum dop ani kha Euro sang ni som paruka Portugal hiron champion ma se rual khat thabik tian soite jinga tel anom to meu lowa chuti rual chuan tun trumemi te hi rual khat thabik tia soi an lawm ve tho bok an tumpui tur Belgium lampo hi rual khat thabik golden generation tia soi anom ve tho boka Lukaku De Bruyne Eden Hazard Thibaut Courtois Ian Vertonghen Axel Witsel le Dries Mertens te anom miau wangin rual khat thabik ti hi an phu ngoi ani chuwang chuan Vincent Kompany le Maroon Fellaini te om to lo ma se tun truma hian an champion atrul ne an champion nge ngai ni Belgium hian kumsang ni sompali World Cup a han quarter final an thlenga kumsang ni sompariat World Cup a pathumna an ni phatroka Euro sang ni som paruka quarter final an thleng phale tro kani kha chuwang chuan rual khat thabik ti ve meo saitan chuan an thlen chin hi adu om lo le chuwang chuan in tan champion atrul an ti ni zanin in khel poimo bi ka in lan tura rin de chu Belgium lama Courtois Alderweireld
Vermaelen, Vertonghen, Munier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard, Carrasco, Lukaku le Eden Hazard te an ni a. Portugal tan hian Rui Patricio, Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerrero, Rafinha, Renato Sanchez, Moutinho, Bernardo Silva, Ronaldo le Diego Jota te an ni. Ole inkhel en nuam vek ule